Negatho Gitonga wa Wambuina nima uranyamukira kuma Morogo kuni kaunti-ini ya Naikuru haria ihinda-ini riri ndi thukuru-ini wa thekondarĩ wa Njenga Karume. Ihinda-ini riri arutwo kana maumirira ma igeranio cia KCSE magithii na mbere na gukungwirwo ona mo mathukuru ma kuinukwo guku mwena wa Moro matitigitwo na thutha haria thukuru uyu wa Njenga Karume onaguo ukiandikithitie maumirira mega na ni ugikoretwo ona ugigitongoria kwi mathukuru ma kuinukwo kwa ihinda ria miaka igana ona kaunti-ini ya Naikuru. Na itegute mahinda ngwenda kwaraniria na amwe arutwo aria maragikire wega kigeranio-ini giki nigetha tukiigue hihi maundu maria makiri namo na uria marakiigua gikeno kiao. Korwo gikuhiriria tu ukianjia na maritwa maku, twire maritwa maku na hihi twire uragire grade iriku na ureigua atia? Amaritwa njitagwo Kevin Mugo Kihiko, ndirageire A- ndirathomagira cukuru wa Njenga Karume. Kiroto giakwa ni gutuika ndagitari na nikio ngina giatumire njokere ndaikire mwaka wa 2024 kiaga kuiganira gicokera na niguo ndirageire A-. Cukuru uyu koretwo kihetuka ni undu wa ciana gukorwo na discipline. Principal witu ono muthe ni Saturday na twe cukuru ciana cie cukuru, koguo ni tukuga with discipline everything is possible. Hihi mwaka muhetuku wagire grade iriku na ni uraigua ni wiganire na maumirira maria uronire mwaka uyu? Mwaka muhetuku ndari na B plane kiaga kuiganira gicokera riu ndirageire A-. Onokorwo kiu ndenda ngie A plane no okorwo gutina hoteka ni njiganire ni ngenete muno. Hihi ungienda kwariria arutwo aria mari thukuru-ini ungienda kumera atia? Ingienda kumera wike uria undu ureka na ukenere undu ucio na wirutanirie na hindi ciothe ungiiga Ngai mbere maundu mothe ni makuhotekeka. Ni ngatho. Na kaingĩ ti mathukuru ma day school maperformaga wega. Hihi niki gitumite thukuru uyu mukahota gu perform? Aciari ni makoretwo na makimunyitirira na kumwitikiria na mugacererwo ringi mugithoma? Wa mbere ni nguga aciari maratu supportaga hindi ciothe. Urakora muciari ni arakuhe rutha guka ngina cukuru ngina Sunday, koguo aciari ni maraplayire part nene. Undu ungi arimu maraturaga hakuhi na ithuĩ, wina undu urenda guteithio ni marakoragwo hakuhi magaguteithiriria. Ni ngatho. Reke nyitanire na murutwo ungi kuhiriria tutwire maritwa maku na hiyo twire uraigua atia? Maritwa njitagwo Waweru David Njenga na thomeire thukuru uyu wa Njenga Karume na ndirageire A- 79 points, and it's through hard work and determination and setting your goals. How you manage your time while in school is all that determines your grade. Nikiwa shule mimi nilikuwa natumia muda mwingi kusoma. Sunday nilikuwa nakuja na spend the whole day in school. Ninasoma siku nzima, natokea hadi usiku saa 2, saa 3, saa 4. Na ni venye tu mtu anatumia time yake ndio ataweza kuperform vizuri kwa mtihani yake. Wakati mtu ako kwa darasa aweze kulisten kenye mwalimu anamwambia, kenye walimu hata wanawaambia hadi kama ni advices, mwanafunzi aweze kusikiza vizuri na ataweza kusaidika. Labda mmekuwa na ushirikiano mzuri na walimu, kati ya walimu na wanafunzi? Ushirikiano umekuwa hapo, walimu wametusaidia hata during the holidays za August na hapo mwezi wa 4 tulikuwa shuleni, walimu walikuja wakatusaidia kudurusu kwa huo muda wote. Labda unataka kufanya kozi ipi wakati utakapoingia chuo kikuu? Naomba tu Mungu anisaidie niweze kupursue medicine, niweze kuachieve my goals after. Asante. Labda tukimalizia Gitonga, reke twaranirie na murutani munene wa thukuru uyu na tugukiaria na rũthiomi rwa Gĩthweri. Labda mwalimu mkuu, ukianza kwa majina, tuambie mnajihisi vipi kama shule kuongoza katika county katika mashule ambayo ni ya kwenda nyumbani? Asante sana. Kwa jina mimi ni mwalimu Ben Nyakango. Japo ni mgeni katika hii shule na nimeingia mwaka huu, lakini sasa ni mmoja wa wale ambao wanasherehekea matokeo mazuri ambayo yaliwekwa msingi na aliyekuwa principal wa hapa Bwana Gashoka pamoja na hii timu ya walimu unaona hapa, na nashukuru wote ambao walipata huu ufanisi, na shukrani zangu ni kwa Bwana Gashoka aliyestaafu pamoja na bodi ya shule ambayo imekuwa na mikakati bora ya masomo na hata nidhamu.
Na labda mnanuia miaka ijao kupata grade zaidi ama mnapanga vipi? Kabisa, malengo yetu sasa ni kufikia mean of 7.00 kwa jina la Yesu, na tunaona kwamba tutafika hapo. Kwa sababu mahali tumefika ni 6.4 up from 6.2 with 149 wanafunzi 149 wakipata matokeo ya kuwapeleka vyuo vikuu moja kwa moja, na hapo tunashukuru Mungu. Nigatho Gitonga wa Wambui ucio ni murutani munene wa thukuru uyu, na ntu akiaraniria hamwe na arutwo aria maragikire wega igerano-ini, na thukuru uyu uria no wa kuinukwo kana uria ukiwikaine ta day school niguo koretwo gitongoria hari mathukuru ma kuinukwo kaunti-ini ya Naikuru, haria maumirira-ini maria marakirekererio muthenya wa ira arutwo 149 maregwateire grade cia kumahotithia kuingira university. No macio tudire namo edentu kuhariria mangĩ maingĩ mohoro-inĩ maitũ maria megukirumirira ni undu wa mahinda nguhundura mwaro na studio kuma guku thukuru-ini wa Njenga Karume tauni-ini ya Moro kaunti-ini ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani.